232，你哪儿不舒服？我拉肚子。233，什么时候开始的？昨天晚上。234，还有哪儿不舒服？浑身没力气。235，我发烧了，还头疼。先量一下体温。236，你感觉怎么样？嗓子又干又痒。237，我有点难受，不想吃东西，可能是着凉了。238，你对什么过敏？我对海鲜过敏。232，你哪儿不舒服？我拉肚子。233，什么时候开始的？昨天晚上。234，还有哪儿不舒服？浑身没力气。235，我发烧了，还头疼。先量一下体温。236，你感觉怎么样？嗓子又干又痒。237，我有点难受，不想吃东西，可能是着凉了。238，你对什么过敏？我对海鲜过敏。mu bitaro haba hari ikitagenda neza ndi gucibwamo. Byatangiye ryari? Ijoro ryakeye. Ufite ibindi bimenyetso? Ndumva nacitse intege. Mfite umuriro kandi umutwe uri kundya. Mbere na mbere reka ngufate igipimo cy'ubushyuhe. Urumva umeze ute? Umuhogo wanjye wumye kandi wabyimbye. Ndumva ndwaye, nabuze ubushake bwo kurya. Ushobora kuba warafashwe n'ubukonje. Ubusanzwe ni iki kikumerera nabi? Ibiryo byo mu nyanja bingwa nabi.